ngai thatu zongjong te chibai voin hi jun ni som ni pasari ni in tuntrum news commentary ya chuan nagami paruk thatu te chu ITLF le Kukizo Council abuai tultul zeleng rong le NSCNIM in kap agreement tamlu tuk hi heng te hi kan ngai thadona ni June ni som ni panga Kukizo Council press conference khan TT atitama Nagalam chuan Nagami paruk thatu ten ngaidam andil thupa anchoya ma se hetimaya in ngaidam thai anilo ti tain ansoya KZC press conference kha han enila Well, today I'd like to thank the press today. Yes, I agreed that the Kukizo has made a great mistake in killing the 6 Kachanaga civilians, which is made out of emotion. That I really criticize it. Chairman Henlian Thang Let Khan ti hian asoya Naga duplicate mi paruk tha an ni kha Kukizo ten poilian tak kan khoyani kan tiswal hle ani ti kan poma kha thil kadem rualin ril runat le phok lek lutuk wanga thleng ani ti in asoya athu soidang te kha apoimo te chiam lova mi pui ngai ven le soijui ni ta chu Naga mi paruk thatu te in puan ma a Kukizo Council alo in puang fai tamai kha Kukizo chunga titi atitama meitei le Naga ten poi khoitu kan hreto sarkarin manto rose ti in an soizuya mai ni som pathuma pastor pathum thatu te in puan ma a keini lam kan lo man mo le si te hi enge achan ni ta ang nge mani thil ti chu mi padik tak angin kan thup bo tu rani lo kan ti jok KZC hian clarification kha ronsiam le kherlo sela chuan mi padik tak anni kan ti thaidona remlova soimam tumna khan min hnung hniam le ta deuh ni in alang Kukizo Council chuan an chairman thusoi soifia nate an ronsiam hiala mani press conference ngei po soifia ngai ta hi kan ni khwa lo deuh June ni som ni paru KZC clarification khan ti hian azia ka June ni som ni panga a Kukizo Council chairman thusoi kha ngai koi ani a soifia ngai ani chairman in poi ati thu in chirna asoi kha moral responsibility ala a mishing in line ton na le khongai na tanga soi ani athu soi khan Kukizo mi pui dik lo na le kha in thana khan anin rol thu soyatum lo athu soi kha twal thatu puan zarna pompuin na le nemhnie na ani lo ti in anjia ka trong kam bonu han soi mam vel hi athui du je kania tin mi anileng lo tan chuan KZC chairman thu soi kha achiang viawa Naga mi paruk te kha Naga le meitei te kut hnu ani lo ti achiang viawani All Naga Students Association Manipur an sam chuan twal thatu po ni lo ten thupa an choi kha achan an zo ta KZC hi alo in rol reng zo kemni KZC hian an hnuaya polom te ai o in atong thei tak takem zomi ten KZC hi an pomem Naga mi paruk thi na thuwa an thupa choina an thlopem ti te an zo tani engpo ni se thil achia atha hetia ani na diktak soichian te hi hruai tumo phurna ani mo phurna langam ti chungchang soyapianga Dr. APJ Abdul Kalaman aho tupa ISRO chairman Satish Dhawan afak ziakha rilrua alang thin din hun chebera kanom laya mo phurna langam hruai tulut nahi kan hriat atha apoi ta berchu clarification an siam le tral kha ani ome ITLF atanga MPC ai hnuk dok hi mizo intidu chia silova kora kanman wang ani thayangem Chorchanpur district chunga zone na thak te tho ho na niangai Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF atanga Mizo People's Convention Manipur ai hnuk dok ta thut hi achan le wang kan ngai twalo thailova chipzui ve hlek kan tumang June ni som ni sang ni som ni Paruk Khan ITLF coordinator Thangjamang chuan ITLF election result apuanga makkalauti thilpani aoma Mizo People Convention President Nilai Pukelal biak sanga chu ITLF chairman atana than ruat ani a
midang tepo an parent organization inpui tribe council ming tarlan vek ani ma se ITLF spokesperson ginza wal zongchu a omna inpui tarlan ani lo pu ginza hi hroi tu chaktak a hna po a hlen chuak thaviau mai thei ma se Kukizo council a po spokesperson ani tho boka kanvain dai om lo ve ti turina omani tin vice chairman po si Kukin pi Chorchanpur chel tur niom tak election ma a hiat sa vek ni si hetia arwa kada hian Kukin pi Chorchanpur in ITLF hoisan atum lui nge ti te rilrua alang lo thailo paite tribe council atangin ming alang lo boka ngai twa zui tur chu a omani achan chu election a hian mi zongjong kan telve lova tel tur po kan ni lova mi puisia tura press release hi achiang kwang lo ema rin thu soyangai ta ani ITLF election result minglang masaber ITLF chairman atana ruat Mizo People Convention president nilai kelal biaksang chu jun ni som ni pali khan ami malban nam ni lovin MPC chu ITLF atangin ai nuk dok ta joka chumi rualin ITLF ne na in zom na nei zongjong MPC member te ITLF atangin achol tir vek bokani Mizo People Convention malak na hi achan puanzar ani lova chik taka thlir let hnuwa ITLF member ni zel chu remchang to lo nia hria in ti ani deu topa achan ni omalang hanring chinila adik vek lo point pani khat tal chu adikang pakhatna Mizo People Convention hi mai kor man tumna awma chu chu andu lowani thai pani na ITLF hi kan soitak khan tribe council then khatin an thlop viau to longe then khatin thunun antum viau jok chumi boina kara chuan MPC hi enroll adu lo ani thai pathumna MPC president pukelal biaksanga hi kan soichiat nalam ni lovin amimal leadership le theina ain Manipur zo na thlak te hian Mizo tong mang Mizoram NGO ne na inkung kai na nei ani na wang zo ka zo United ITLF chera thutiran ni tita ila aswal viau lowang pali na ITLF hi ngil le langtlang takakal turin MPC hian abei sei to lova chuwangin an president nilai ITLF huanga aberni na chel tur chuan an phallo ani thei pangana ITLF kalphung shim hi afuto lova in pum khatna ain hoinalam anaya a omlovin kan kal thai anti ani thai hetiang deu chia hian Kukizo council po zomi atangin soiselna a omrenga marin puipoin an pom viau tabik lo Kukizo mi marti arem lo chuan Kukizo atangai nuk dok hi andu to niasiat ani boka ITLF atanga MPC achwa chan hi ngun taka kanjir chian le kanin siamrem ahun tak zet ITLF le KZC atanga nuk dok lem lo ma se tribe inpui council anga kalbing to hi kanom to hialin arin omani tunlai Manipur boina kalmek naga Kuki indona hian atu veve po hian indo antlin lo ni in alang achan chu nagalama inpum khatna omlova Kukizo lama po inpum khatna chu BC Zalihun laya thil angmain kan hlatto Manipur state Mizo tong mangte abik takin Chorchanpur district chunga omte Paul Lianber Mizo People Convention MPC chu Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF atangin ai nuk dok to a heti lai hian Manipur zo na thlakte in phuar khomna niom takangai Kukizo Council chu Zomi Students Organization chuan apom lo thu an pong vele taboka heng tiawang hian Kukizo emo Manipur zo na thlakte din mun hi achiang kwang lo viawani he channel atanga man atang to kan soifo Mizoram NGO Coordination Committee in Manipur zo na thlakte in hlom khom na tura adin zo United tak nyal po pom thailo zo na thlakte hian Kukizo Council lo hi mingdang kan la phua beldon ti in comment kan lo siam to thrina tuna chuan zomi le marte pumpuin Kukizo Council hi apai troi thei tangang lova mingthar in wale mabak kanile ta ni in alang boya tanga kumthum hnuwa po mingwanga boyna hi kanla kalpel thei lova Manipur boyna chui chiang tur Commission of Inquiry report akhotlaizia kan soi thin takna in Manipur zo na thlak ten in ko na mumal takpo anla nei thei ma chu
report an siam thai bik lo ani ta ve ang nula hop sang lutuk te hi an leng rei mai ni lovin chung kwa an din lo pha thin achan chu an phu tok an tum tok wala ten bei sei chia an ngai lo wangani demand rol ang reng tak separate administration in the form of union territory with legislature tiang vel te hi kan phu tok kan tlin tok kan hu mai thai la kata thalera kum somli min hu chia tu kan wa vaina ani pha thai Manipur Naga tepo United Naga Council UNC an hanti ve dua takna in pum khatna unity nei masalovin united ti thumal chu naga ham sang sang te chunga barlui ani a ma se naga le kuki anin do reng lain zelengrong united front le NSCNIM te anin kap ve reng thawani Jun ni som ni paruk jinglam darnga le achan ve khan zelengrong united front zenchui kamei faction le NSCNIM te chu kai phundai Imphal Jiribam highway Tamenglong district Tausem police station huam chunga anin ka pa minute som thumlai anin ka pani kai phundai khomi te chu an tlan chevek ani report ina tarlan danin kan phuidai huna in kul ZUF JK helpol te chu NSCNIM te hian anwa baya nasatakin an kap tona dunna chan ero anom lo in kanamhun hi national highway dung ani awangin nimin tlai thleng khan Imphal Jiribam traffic ati buai he a kongchial le economic blockade tawanga tangkhang tenen lir thai sang khat chuang zet Jiribam district a anding to ani liang mai rong mai le jemi te hian Jilengrong United Front annaya an demand boy puitu turin Jilengrong Statehood Working Committee an siamboka state and dila alarem lowani point temporary arrangement angin autonomous district council po an pom thei thawani zona thlak le Jilengrong in an lo na chu hlaphua thiam le ming phua thiam tiang velani chu igam hiloham tin mitui tlapurin puandung nen lu kan suna kanin tei fek fek reng thawani Jun ni som ni pali khan United Naga Council Manipur Naga MLA le Nagaland Chief Minister ten Union Home Minister Amit Shah chu New Delhi ya an hua an thu soi hi official taka puan zar ani lova amaro chu naga mi paruk thi na han soi tel rin ani tin Nagaland chanchin bu then khat chuan political talks thloting tak ni in an ziak ve bok Union Home Minister mutu te chu Nagaland Chief Minister Nefurio Manipur Deputy Chief Minister Dr. Losi Dikho Nagaland Deputy Chief Minister TR Jeliang le Y Peton Tebaka Nagaland le Manipur atanga Naga CSO Y2 te antel ve bokani Naga mi paruk rong taka soi saklum thubuai kha remchanga la in Naga te hian political issue an buai pui thiam riawani Union Home Minister Mutura State pani atanga an kalho thei hi tunma a in Nagaland le Manipur Naga te anin ngai sakton mel tariau bokani Modi sarkar la chu agreement zia hi nuam ativiawa kumsang ni sompanga August thakhan National Socialist Council of Nagalim Isak Muiwa NSCNIM nen framework agreement an ziaka November sang ni sompasaria Working Committee of the Naga National Political Groups WCNNPG nen agreed position an ziak boka December sang ni som ni pania Jilengrong United Front nen cessation of operation an ziak boka kumsang ni som ni pathum November thakhan UNLF Pambay faction nen cessation of violation agreement an ziak tabok boina chinfel in BJP sarkar chunga boina an siam lonan agreement an ziak tamai thin nin alang tabera chuti ni lo se suspension of operation po kumsang ni pariat dai to ami ani a kedar te thi vek sarkar hian angak ang taviau zo kani NDA sarkar nuwa agreement tamjok Bodo Peace Accord 2020 Karbi Anglong Peace Accord 2021 Alpha Memorandum of Settlement 2023 Dimasa National Liberation Army le Dimasa People's Supreme Council Tripartite Agreement 2023 Tipra Motha Tripartite Agreement 2024 Kuki Memorandum of Settlement Assam 2026 Mar HPCD Memorandum of Settlement Assam 2026 le adang tehi Northeast Democratic Alliance NEDA Convenor Himanta Biswa Sharma thuak bura tanga chuak vek ani a pakhat te po fel fai taka chin fel alom lova
1,000 crore development package tiang te hi chu budget pangai anga lu tir dan an thiam to lutu kan soi du tak chu BJP sarkar hian thil ro pui ti atum lova Manipur solution tur po hi aro pui viau don lo UNLF NSCNIM ZUF KNO UPF agreement nei tevek an ni a an vaya ti lom hi Modi sarkar hian athiam don teu lo mai pathian chau lo chuan ati thei lowang